Papa Tato batu Siane Agung Parepare. Papa Tato batu Nene Agung Parepare. Papa Tato batu Nene Agung Parepare. Papa Tato Nene Agung Parepare. Papa Tato Nene Agung Parepare. Esir Apa tuh? Apa dari Pakistan loh? Loko Nebali Siane Mercy Salumarino DPC Gerindra Tanah Toraja Makale. Profesor Dr. Insinyur Yoel Pasai STMT Makale. Dr. Insinyur Corfis El Rantereru STMT Makale. Jusniati Rosianan SEMM Makale. Mama Culang Parepare. Andre Salim SHMH Makale. Pendeta Libert Simatupang STH Makale. Keluarga almarhum Mambe Laga Redak Enrekan. Keluarga almarhum Nek Balepe Redak Enrekang. Senene Lai Philips Jakarta. Keluarga besar Nek Hairul Uluwai. Mama Rapa Pinrang. Profesor Dr. Agus Salim SHMH Makale. Dr. Sita Yubelina Sabandar SEMM Makale. Dr. Insinyur Atus Buku STMT Makale. Papa Oi batu Sianene Oi Lamai Gandang Batu. Nek Santa Tampo. Puang Payu Paembonan Uluwai. Pendeta Martinus Lawangan Rantetayo. Lai Gai batu Nene Epi Makassar. Sianene Ricci Madandan. Nene Pri Batualu. Pak Eka Makassar. Keluarga almarhumah Ne Edi Marinding. Mama Victor Makassar. Windy Makassar. Papa Yuris Takari Bebo. Papa Andre Takari Bebo. Senene Irsa Takari Bebo. Senene Munda Takari Bebo. Papa Eka Makassar. Senene Chandra Makassar. Keluarga almarhumah Nenek Karol Sangata Kalimantan Timur. Nenek Lai Epa Batu Papa Laso Nopi Domai Getingan. Papa Kepin Rantetayo. Pak Kepin Rantetayo. Pak Kepin Rantetayo. Pak Kepin Rantetayo. Keluarga besar almarhum Puang Laso Rombe Rantedada. Mama Awan batu Mama Alvaro Sangala turunan. Mariel Marinding. Keluarga Daniel Salombe Makassar. Papa Ine Rantedada. Papa Otto Rantedada. Mama Awan batu Nenek Alparo Sangala turunan. Mama Irma Bandung. Papa Rendi Rantedada. Papa Nebi Makassar. Papa Kirana Rantedada. Keluarga Eni Silanan. Yudas Dake Getingan. Mama Sri Rantedada. Nanti kalau sudah dibaca ini rombongan baru Pesilaga. Koko Sola Adina Parigi Lempe Mengkendek. Papa Pitra Papua. Mama Jin Getingan. Suleman Payuk Rante Balarandanan. Gereja Katolik Stasi Tanduk Bulan Tampo. Nenek Egin Palesan. Victor Tandi Payuk Parantean Tongkonan Petarian Tokesan. Papa Marcel Getengan.
Bapak Marcel Getengan, Bapak Marcel Getengan, Nenek Manggaria Uluwai, Nenek Kendek KP Pestunan Kilokarua, Reksi Sangata Kalimantan Timur, Benyamin Takilerung Sangata Kalimantan Timur, Nenek Kita Tampo, Daud Palinggi Silanan, Berta Palinggi Samarinda, dan Nenek Alter Tampo, dan Nenek Alter Lampung Tampo, Pande Batu Bapak Tato, Batu. Yo, yang mentoto rara buku, tu sadia la tama di umay. Na sadia mo. Katama to ra kaya. Abay ba, tanga ko nga mo. Lo yung komiki ate. Karudo mo kuna. Gara-gara siraga tu Inggris sola Amerika sama ina. Karudo king kapay. Lai pano ni betul? Oh, ada petir. Lator kemudian ya petir. Ya to kamu turun palakan lama pati sarang ro kami. Iya. Tahu pada kami kebinti lagi pamalena. Oke, deh petir. Mari kripi karo di mana merah. Petir barbarkan. Oh, gini petir. Oke. Ini keluarga dari Tambunan, Lembang, Talung, Penanian. Nah. Ada Nek Patir, Nenek Indonesia katanya. Ya, sebut nama dulu. Nek Patir, Dorcas. Nek Dorcas, Kalau pikir nama Dorcas. Nek Katarina, dari Kapironi kayo. Dari Kapironi kayo itu Tambunan. Yang Veronica. Mana? Veronica. Oh, ke Veronica. Iya, Veronica. Heeh. Si Babang Ngoki lah. Bukan ke sekolah di Patang di Pura di kantor ke Veronica. Ada lambat. Veronica di sana. Iya, Veronica tak bisa. Dia lambat ya teh, mak tanding dia lambat. Apa yang lambat apa? Beda lambat teh. Ini lambat. Iya. Nanti aku baik. Baca yang itu lama-lama. Oke. Itu ada telur bohongan. Nah, Veronica tak kelandongan. Perlu di mami kita. Perlu di mami. Ada perlu di mami kata. Ada mata kan soyo. Talu lagu. Sipir kayak misal lagu tak pira mini. Abu dah. Si Karwa lagu. Si karo lagu ke pisan rombongan tamal ya. Wah, Veronica dari rantai dulu kompet. Tunggu. Kau kenal Veronica ke? Ku kenal Veronica ko. Dari rantai dolok dari Tambunan. Dari Tambunan. Nampai tak sila kamu tahu malu. Ana saya loki mani ana. Nampai sudah buat ini siapa kaya? Dia bro. Jadi dia buat tidur ni nak. Boleh sudah bira. Dia berkado. Sudah mau ya adalah bisa orang si saya baroko. Budak itu tugasnya. Pakai baru di. Oh lo. Jam piram teh lo pa ya absen nan tu Pak Bupati absen pulang. Oh. Jadi Tiro dia Rike. Itu dari Rudi. Yang nami tiro Rike. tak amur katera do tu lamba. Dia katera do buang Pak Wei ke dia ni tu. Ya to bosku yan natin na yate siya Benar. kapalabang pamikon. Benar tu kepala apa tu? Yan ang kasipatuan o bisa kung kubenasan tapi ada perjanjian. Maralo nate. Iya. Iya. Bar kepala bamba yang tu. Yan ya tembe ko ya to mengkara to yung Oh iya. Lami paral itu marka to ten. Ah, nah ya. Yan na dia ni diperlui ya. Yan na, dia ko diperlui. Yan na tay ko na diperlui orang kita. Karena para luang duku na wang kini ni. Oke, baik. Bagaimana bosku? Di ko ate nalandak alam ba na? Alam ba? Ate naman natunggu sa di. Dia mau palain apa? Dan pinam-pinam mah. Oke. Iya sana. Balangan ya. Kau kenal Veronica ku. Oke.
kurang-kurangin kande duk ompit. Oke, dempi kape. Tak amar ku kande te laku barri ya no. Hindi, parang imang mura. Tayo pa Sa si pandingan luto kali aku te obi ti ku si pandingan la udak la ku dakaran pa Columbus mo na pimuro ina daw ki ah. Chape mo kanini. Bara. Oke. Mantap ti may. Mayroon po kan sa sulilo ko kaya. Pakan di bay. Laki anak bain na. Sulat tidak mo na. Iya. Pwede pa kan di ba minti dulu eh. Oriel, say hello Om Mangi. Oke, Om Mangi, say hello. Hindi, paling mga ganteng. Lemba apa teh? Rantai dada. Iya. Oke. Siap. Apa di bisa ngelak? Di bisa ngelak. Di bisa ngalah. Oke. Oke. Palembang adu katulungan na liyo. Palembang. Oke, say hello din Emangi. Ibar kisah din Emangi. Selama ada Riel Lampona. Yang balik ya. Oke, dah selalu kamu. Oke, yo selamat. Ya. Selamat lah ko Banuang. Mau bikin pakan dia baik. Iya, palang ni. Simalian ko ni. Halo. Kita mau cari kopi dulu guys. Kopi pahit. Kopi pahit. Halo. Oke. Ya. Oke, silakan menikmati. Ya, makasih. Makasih. Oke. Silakan menikmati. Catering dari OFC Catering Nona Jenny. Mantap. Oke, mantap. Bisa ngalah ya? Oke, bagaimana rasanya masak aja Nona Jenny? Mantap. Oke, bye. Maming raka. Maming le. Maming. Bisa ngalah. Bisa ngalah ya? Ti bisa ngalah. Iya. Nah, kalau mau bikin acara panggil Nona Jenny. Siap, Ya. Nona Jenny. Hubungi telepon 009. Oke, baik, mantap. Oke, baik, mantap. Oke, baik. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Semangat terus. Nyala. Iya, itu masih TV nanti tuh. Ya. Berita. Ya. Oke, baik, kita mau ngopi pahit dulu, guys. Kita ngopi pahit dulu. Halo, guys. Wih. Meskipun capek tapi masih Iya, ini dibuka dia. sudah capek tapi masih ceria lah. Luar biasa. Terima kasih cucunya nenek. Semangat dong. Oke. Lihat kita teman pampot teh. Ini Weh. Agung. Oke. Wih, enaknya ikannya. Kopi pahit ya? Adakah kopi pahit? Ada. Oh, Kak. Ada Ompit. Iya, terima kasih. Tenang. Kita ngopi pahit. By the way, itu Ompit kemana? Sudah maru gambar. Udah kan? Tunggu dulu nak Ompit. Oke. Ompit. Ompit teh. Iya. Oke.
1, 2, 3. Oke, mantap Mo. Iya. Kami lipukan supaya menjadi kita susah mengatakan itu ibadah dong kita khusus ya jemaat pasele yaitu kita tunduk saya kayak dong itu katakan ke sana supaya tak paham jadi aku sorong tiap kalau komisa sausia mamana kata Oh, ada nih. Oke. Di situ saja, suku mojok-mojok di sini. Iya, di kita mojok di sini. Oke. Pakai ambil Ya. tunjuk film kita. Oke, terima kasih. Saya dapat lagi kopi pahit dulu. Soalnya ini tenaga sudah habis. Jadi perlu disuplai kembali dengan gula. Iya. Angka misalnya aku sare dulu namanya mana sudah. Foto katanya Ibu Mega dengan mamanya. Oh, Ibu Mega. Hai, Megawati. Yo, nala susi matolak kita seorang masyarakat kita kita seorang masyarakat kita di mana orang kita. Ya matu bapak. Keluarga. Oke, 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. Mantap Om. Ikram Sano, saya di belakang. Oke, balik Ikram Sano. Bagian ompet ini, bagian ompet. Wih, Nah. inonya. Bisa kan di Columbus kalau tidak habis? Bisa kan di Columbus? Bisa kan di Columbus kalau tidak habis? Boleh. Wadah Bagian deh. ompet ini. Alhamdulillah. Ayo, Loren Dolphy. Oke, Loren Dolphy. Oke, Loren Dolphy. Terima kasih. Baik. Yo, kita lihat. Baik. Bupati Tanah Toraja Dr. Sadar Tompi SP. Enaknya kuenya hitam-hitam. Patu Bisa di Columbus ini kalau tidak habis. Transparu Mangera. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Sekarang Bapak Bupati Tanah Toraja Dr. Sadar Tompi SPA Makanya. Mempatu lah Bapakna ini dulu kau karua pulonan 2, salah kau kasera pulonan apa? Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Tangkian seruna batina puang romon bayi tanto induk mempatulah komitu anak tomate dulako 45. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Profesor Dr. Insinyur Yoel Pasai STMT di Umay Makala mempatulah Salam dari Husni Mama Nunung di Makassar. Terima kasih Mama Nunung. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Ya, Dr. Insinyur Cortis Elham Tererun STMT di Umay Makala mempatulah Papana El dulako saratu kasera salako saratu sangpulu apa? Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Jusniati Rosianan SEMM Makale mempatulah Papana El dulako saratu kasera saratu sangpulu apa? Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Andre Salim SHMH Makale mempatulah Papana El dulako saratu kasera salako saratu sangpulu apa? Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Bapak Topa Sangala Rampo Matangkian Suruh dulako 46. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Buang payung paimbonan lamai uluwai mempatulah Mamakna ini dulako karua pulonan 2 salako kasira pulonan na apa? Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Mama Angel Jalan Palau Peranti Pau mempatulah Papana Alpi dulako 92 salako 20 karua. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Angelina Rantemanga Jalan Palau Peranti Pau Rampo Matangkian Suruh dulako 40 napa? Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Papa Olivia Palesan mempatulah ko Papa Audi dulako 110 karua salako 120. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Bapak Tato Batu Sianini Agung
rombongan nate, kemudian nate. Papa na tato batu seneni agung pare-pare. Mempatu lulakona papa na alpi. Lulako sang dua sana ko pulong karua. Baik, kapal rombongan nate, kemudian nate. Papa tato batu seneni agung Oke. pare-pare. Coba surut yang di belakang tak boleh beri ya, benar. Mana muka Ikram? Baik, kapal rombongan nate, kemudian nate. Papa tato batu seneni agung pare-pare. Mempatu lakona Ini karga. Ah, Baik, kapal rombongan nate, kemudian ya, nate. ses seketin dulu. Oke. Baik, kau memang hidup kopi ya? Baik, kapal rombongan nate. Oke, baik. Apa tuh miru, bir? Mempatu lakona mandario lulako kasera prona 5 sana ko sartu 2. Kapal rombongan nate, kemudian nate. Nenek Mercy Salumanigo. Mempatu lako mama anak ini. Lulako kamu pelonan 2 sana ko kasera pelonan apa? Baik, kapal rombongan nate, kemudian nate. DPC Gerindra Tanah Toraja. DPC Gerindra Tanah Toraja. Ya, sebentar, Bi. Saya masih capek di sini jadi. Baik, kapal rombongan nate, kemudian nate. Mama Culam. Kaina, minta kantong plastik ke Columbus ini deh. Dilarang aku lembus. Ah, tidak mau kubakar mamanya supaya supaya naur nanti. Jangan sampai tidak. Iya. Sakit semua kan, kakiku mau diurut nanti mau di Columbuskan ini. Keluarga besar almarhum Puan Lasokrombi Rantirada Rampun itu Lulako patang polon apa? Kapal rombongan nate, kemudian nate. Es buah. Iya. Ya oke, mantap. Nah bagaimana minum ini? Ada mie kopi, ada mie es buah, ada mie kue, ada mie semua makanannya udah gini di sini, luar biasa. Pendeta aktivis lawakan Rantirada. Mempatu ko papa ananio. Lulako kasira polon 5 sana ko saratu 2. Kapal rombongan nate, kemudian nate. Dr. Insinyur Atus Buku STMT. Dr. Insinyur Atus Buku STMT. Makali, mempatu lako papa anak L. Lulako saratu kasera saratu 10 apa? Kapal rombongan nate, kemudian nate. Dr. Sita Yubelina Sabanda SEMM. Meyo may makala, mempatu lako papa anak L. Lulako saratu kasera saratu 10 apa? Kapal rombongan nate, kemudian nate. Profesor Dr. Abdul Salim SHMH. Makali, mempatu lako papa anak L. Lulako saratu kasera saratu 10 apa? Kapal rombongan nate, kemudian nate. Kapal rombongan nate, kemudian nate. Oke, terima kasih adik cantik. Oke, ada es buah lagi. Kapal rombongan nate, kemudian nate. Semuanya serba manis-manis. Kapal rombongan nate. Mami, udah berabu-rabu mau apa ya, Dek? Weh. Masih panas, masih hangat. Siapa itu yang gondrong? Rombongan nate, kemudian nate. Gondrong, Kak. Tahu namanya. Weh, merambu-rambu apa tuh? Mami ini lah. Kapal rombongan nate, kemudian nate. Jen Raya, awak kami ini dikira palusu. Mempatu lako ini salolo. Lulako kalau peluang 2. Wih, ada sate. Kapal rombongan nate, kemudian nate. Epan Raya. Awak kami ini dikira palusu. Mempatu lako ini salolo. Lulako kalau peluang 2. Kapal rombongan nate, kemudian nate. Eser nebali. Mempatu lako ini Steyal. Lulako saratu kasera. Kapal
nanti. keluarga almarhum nenek pada keluarga almarhum nenek pada relak mereka mempatu keluarga almarhum Bapak Sasti berlakuan 66 misa 66 talu. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Keluarga besar nenek Khairul, keluarga besar nenek Khairul Puluwai. Wih, baksonya Nona BJ nih, weh. Kapal rombongan nanti. Namanya. Kemudian nanti. Si Mama Rapa, Mama Rapa. Iya, ada burasa juga ini, ada burasanya, ada bakso, Kapal ada rombongan nanti. Kemudian nanti. Bapak Oi, Pak Presiden Oi, Gandang Batu. ada rujak, Lempatu lo ke Mama Aldi, berlaku sama ada udang, ada Kapal rombongan nanti. ikan, Kemudian nanti. ada juga sate. Santa Tampo, mempatu lo ke Bapak anak ini, berlaku kalau pulonan dua, Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Lai gai, Aduh, Batu Nenek Epi, Makassar. Kuna mama Berapa saja, itu? Pak. Berlaku sarjana sampai kedua. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Nenek Rici, si Nenek Rici mana? Mempatu lo ke Nenek Lasso Tarongko, berlaku 75. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Nenek Pri, si Nenek Pri betul, mempatu lo ke Nenek Na Intan, berlaku 100 kasera. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Bapak anak Epa Makassar, mempatu lo ke Bapak Pasku, berlaku 100 kasera. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Keluarga almarhumah Nenek Epi. Oke, sebentar. Masih ini, masih loyo. Masih belum semangat. Berlaku 100 kasera. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Siapa Mama anak Victor Makassar, mempatu lo ke Mama anak Sakti, berlaku 66 misa 66 talu. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Wan Windy Makassar, mempatu lo ke Mama anak Theo, berlaku 75. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Bapak anak Yuris Tagari Dewo, mempatu lo ke Mama anak Theo, berlaku 75. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Bapak anak Andre Tagari Bebo Sanala, mempatu lo ke Mama anak Theo, berlaku 75. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Nenek Irsa Tagari Bebo Sanala, mempatu lo ke Mama anak Theo, berlaku 75. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Nek Munda Tagari Bebo, mempatu lo ke Nenek Edgar Pak Mama Theo, berlaku 75. Kapal kemudian nanti. Iya, Bapak Eka, Bapak anak Eka Makassar, mempatu lo ke Mama Putra, Patu Papa Putra, berlaku 100 kasera. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Nenek Chandra Makassar, mempatu lo ke Nenek Samudra, berlaku 100 kasera. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Keluarga almarhumah Nenek Karol, Sangatta Kalimantan Timur, mempatu lo ke Bapak anak ini, berlaku karwa pelonan 2. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Siapa Bapak Kevin Rantai Tayo, mempatu lo ke Bapak Nona, berlaku 100 kasera. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Pak Kevin Rantai Tayo, mempatu lo ke Nenek Eki, berlaku 100 kasera. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Nenek Alter Tampo, Lampung, mempatu lo ke Mama ini, berlaku lantang nama Mama ini. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Pande Batu Bapak Tato, Batu, mempatu lo ke Mama Rio, berlaku lantang nama Mama Rio. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Pak Kevin Rantai Tayo, mempatu lo lakuan Nenek Nayuti, berlaku 100 anuan. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Pak Kevin Rantai Tayo, mempatu lo lakuan Nenek Nastella, berlaku 100 kasera. Kapal rombongan nanti. Kemudian nanti. Mama Wan
Mama Wan Batu, sebentar, Mama sebentar. Alvaro, Masih Sangatlah turunan. masih belum semangat buat Mampu makan. Tangkilan suruh, lulakon 60 apa. Kapala rombongan nata. Tuh budan nate. Mariel, Siap, sebentar, belum anu, belum semangat buat makan ini. Belum. Kapala rombongan nata. Tuh budan nate. Keluarga Daniel Salombe, mempatlah ke papa lain, Arlan, batu pun nenek lain, tarongko, lulakon itu ini. Kapala rombongan nata. Tuh budan nate. Papa anak ini orang terang. Mempatlah pesan nenek dia kobe, lulakon 52. Kapala rombongan nata. Tuh budan nate. Papa Otto nanti rada. Mempatlah kosan nenek ini obe, lulakon 52. Kapala rombongan nata. Tuh budan nate. Mama Wan Batu nenek Alvaro, Sangatlah turunan. Mempatlah ko nenek Jaden, lulakon 66. Kapala rombongan nata. Tuh budan nate. Mama Irma Bandung. Siapa lagi namanya? Mempatlah kosan nenek Mas ya? lulakon Asia. Kapala Oh, rombongan Asia. nata. Oh, Asia. Tuh budan nate. Papa Randy, Papa anak nenek. Asia. Mempatlah kosan nenek lulakon 52. Kapala rombongan nata. Tuh budan nate. Papa anak Nedi Makassar mempatlah ko nenek Alka, lulakon 43. Kapala rombongan nata. Lako tuh budan nata. Papa anak Kirana rantirada mempatlah kosan nenek ne obe lulakon 52. Kapala rombongan nata. Lako tuh budan nata. keluarga ne ending silanu mempatlah ko nenek Onang lulakon 43. Kapala rombongan nate. Lako tuh budan nata. Yudas Dape ge tengan mempatlah ko Papa Alpi lulakon 92 salako 20 karua. Kapala rombongan nata. Lako tuh budan nata. Mama Anasri rantirada mempatlah kosan nenek ne obe lulakon 52. Kapala rombongan nata. Lako tuh budan nata. Kokong sola adinna parigi lempe mengkendek mempatlah ko Papa Ana Alpi lulakon 92 salako 20 karua. Kapala rombongan nata. Lako tuh budan nata. Papa Pitra Papua mempatlah kosan nenek ne obe lulakon 52. Kapala rombongan nata. Lako tuh budan nata. Mama Ana Jane domai getengan mempatlah ko Haji Nunu lulakon 50 kasera. Kapala rombongan nata. Lako tuh budan nata. Suleman Payuk Rante Balaran Danan Rampo Metua lulakon 46. Kapala rombongan nata. Lako tuh budan nata. Keluarga besar gereja Katolik Stasi Tanduk Bulan Lo Mai Tampo mempatlah ko Papa Ana Gonsa lulakon 120 misa. Kapala rombongan nata. Tuh budan nata. Si nenek Egin Palesan mempatlah ko Papa Ana Audi lulakon 110 karua. Kapala rombongan nata. Lako tuh budan nata. Victor Tandipayuk Parantean Tongkonan Petarian Tokesan mempatlah ko Papa Ana Audi lulakon 110 karua. Kapala rombongan nata. Tuh budan nata. Papa Ana Marcel Getengan mempatlah ko nenek na Jaden lulakon 66 apa. Kapala rombongan nata. Tuh budan nata. Papa Ana Marcel Getengan mempatlah ko ne parenge batu Papa Ana ine lulakon 22. Kapala rombongan nata. Tuh budan nata. Papa Ana Marcel Getengan mempatlah ko Papa Ana Rio lulakon 5. Kapala rombongan nata. Tuh budan nata. Nenek Manggaria Uduai mempatlah ko Mama Ana ine lulakon 22. Kapala rombongan nata. Tuh budan nata. Nenek kendek ke Pesunan Kilo Karua Rampo Metua lulakon 45. Kapala rombongan nata. Tuh budan nata. Reksi Sangata Kalimantan Timur mempatlah ko Mama Sarti lulakon 66 misa. Kapala rombongan nata. Tuh budan nata.
Sitaruna Benyamin Tandireru. Benyamin Tandireru Sangata Kalimantan Timur mempatu laku Mama Sarti. Lulako 66 misa. Kapala rombongan na to. Tubudan na to. Nenek kita, si nenek kita tampo mempatu laku Papa Anang ini. Lulako karua 22. Kapala rombongan na to. Tubudan na to. Daud Paligi, Oh, ini grower. Silanan mempatu laku Mama Sarti. Lulako 66 misa. Kapala rombongan na to. Tubudan na to. Papa Egin Palesan mempatu laku Papa Audi. Lulako 190 karua. Kapala rombongan na to. Tubudan na to. Berta Palinggi Samarinda mempatu laku Mama Ana Sarti. Lulako 66 misa. Kapala rombongan na to. Tubudan na to. Susi masagarana tapakan tianan makarangita dan dimanitang mataritan nuntang masih sebalida. Lendu tamatalinga duan taki kota rampo bang mendetong konan kada tapasikitanan di bakto tapakaloloy. Nasusi duka tau di para polako kita kumalante tanga den tu makrupa pesiparan tu di sakbu yan nata epatape di sunnai pala tama ape suabang mo tarampon untarimay bakto peli sunnai pala. Brigjen Polisi Dr. Dr. Gideon Arif Setiawan, SIK, SH, Master Humaniora, Wakapolda Sulsel. Petalo ay sila kate. Tama perang yang kita malit ya pantuno perang di meloi yate tulang balakan pantunun na Indo punya SRT nama pesomen na palisun na ipala ya palapit to mga lanang to kami na mereka parang din na yo ya lendo kanino gimana pamalis sengana. Pero kami cambia, ito kanila may te. Itu oh ibadah lagi. Takoy may kumanalente kundi pantuno kan namin lang ang malakan tu lenterolo na dua. Iya. Kalau pulau merem ini na. Oh. Ay, itu nang ay itu dia setero ni na. Reset. Oh, di anu ulang. Saya terhapus. Ayan, no, tuno manirang po breakin na. Yate pantuno na sendo ko na internet. Tama peso may Paren din to. Halo. Ilo ni. Oke, sudah. Terima kasih. Sudah ngopi. Ya betul dari kan nasam na parang ay mga kapare ni Mela. Ya. Ya betul dari kan itu. Halo. Bagaimana Tarongko? Tarongko Balikpapan. Iya teh, pagtulog na siya mga nakatay. Mga peso ko may makatay.
1, 2, 3 lagi. Pasurong na mga nagatay. Hari mati. Oke. Siapa? Nah. Coba kok. Ya, 1, 2. Ya. Ya situ mas orang. Ya, oke. 1. Delin. Lihat sini. Delin. Lihat sini. Delin. Oke, mantap. Oke, ya sudah. Ya. Oke. Itu mama. 1, 2, 3. Ya. 1. Del. Nah, oke. Makasih. Yup. Yup. Kirim ke lo. Inilah warga Tekesan. Oke, warga Prosesan. Ini bosnya namanya Utaro. Mana? Ini siapa aja bosnya? Ibu bos. Bisa lu bos. Beto pagkulong kay Kisorong. Ay, naman mo salay lamay. Lagi paturo lang. Paturo lang yan. Motor kamu? Sudah tidak. Wah. Ini Faro bosnya. Ada Paru. Ya bosnya kayak ini. Wah. Halo Pak Bos. Juan. Juan. Weh bos gitu. Bos gitu Juan. Salam dulu lah. Salam. Oh bos gitu Juan. Oh Paru juga. Iya. Wih jago. Kana. Oke Kana. Lagi live ya? Iya. Elah. Kana sekolah di mana? Sekolah di Iya Isil. Nggak pinter. Aku sekolah di Aditra Di mana itu Aditra? di Tarakan. Oh Tarakan. Ini orang Tarakan gitu loh. Mantap. Wawancara aja lo, wawancara. Kalau Faro sekolah di mana? Paro di mana sekolah? SD Katolik Di Tarakan. Oh Tarakan juga. Weh orang Beda Tarakan. sekolah. Ada libur kah? Libur. Lagi Iya, libur. libur. Kalau Juan sekolah di mana? Dia masih PAUD. PAUD. Weh, tapi tahu 1 tambah 1 toh? Berapa itu 1 tambah 1? 2. 1 tambah 1 2. Weh, pinter, tahu anak kalian yang SD. Oh. Anak kalian yang SD itu Juan karena SD. Eta materani suruh sate. Weh, materani nilo kami. Weh, dari ini patasung te. Siya ibu pendeta jematerante te, jematerante. Weh, ibu pendeta. Halar lamin mibendi lako padari tiro-tiro nanti. Aku Weh, ibu pendeta jemaat pinila nanti rongan te. Di mana? di gereja Toraja Jombang. Alay dong. Di Tarakan. Weh, sana kepala lembang nanti darah te. Weh, sana lembang simbong ate. Ogan na mo dolo to. Oke. Elapan abang atau motor kesilung atau makatia teh. Wah itu makatia. Atau wasoting teh. Elapan silung atau motor atau mamarak kate atau masulingay man elapan. Ya, masih kalau bekas pagana. Atau wasoting. Ya. Betul ada anu. Pala kilay ra ka bos kuyong. Ya. Pala kilay daw ki. Di bebengkang to bang kape kalung kan dulu teh satu maparenta. Disuruh
Sorot, apa sih itu sorot? Mana sorot? Ini. Sorot yang di belakang tak? Sorot itu yang di sana, nenek di atas. Weh, siapa pendeta dulu nala bagian T, domai jemaat untuk pasene. Lambat Weh, perang imelo ye, anan nih. Jadi lambat. Nah. Eto bebo, sudah mo kamu. Tayo petami na di samar ka duko mi. Okay, yun. Nanti pas pulang nonton. Iya. Dan nanti kalau pulang di sana toh, di Tarakan baru nonton. Tolong nanti itu Kalau belum follow, tindis itu follow ikuti ya. Nah, ikuti nanti kalau belum, kalau dia mau ada tulisan ikuti di situ ditindih. Tidak. Weh, Itu kok mukanya mas? iya mas. Mukanya kayak mas. Nah, coba kau lihat muka aku di sini. Oke, Winardi Patila. Terima kasih bintang-bintangnya Winardi Patila. Mas. Nama lalangan yang orang-orang Ada tongkong di bintangnya bawah Om lingkaran. Winardi Patila sudah terbang. Ya. Sudah terbang. Kapan kerbaunya berantem? Nah sebentar. Ada kerbau berantem cuma ya tiap lama sekali itu di bawah ini. Nah nanti kalau datang nanti Ibu Pendeta. Tidak ada kerbau lagi. Itu kenapa awannya dekat-dekat sama gunung? Karena awan itu berteman sama gunung. Makanya selalu dekat-dekat. Toh? Nah, itu Gunung Sinaji itu berteman sama awan. Makanya dia itu berdekat-dekatan terus. Ngerti kau itu? Ngerti? Nah, parah toh? Ngerti kalau awan itu sahabat sama gunung. Awan tuh kalau dipegang tembus. Iya toh. Hello, how are you, Paro? Hello. Can you speak English? No, No. Mana ke Paro? I'm in Indonesia. Are you Indian? Paro, come here. Oh. Run away. Oh. Kau saja. Kau saja ke kana sini. Yo kana. Can you speak English? English? Parla inglese? No. No. Non parla inglese. Aku bisanya bahasa Indonesia aja. Parla Toraja? Nggak bisa. Aku bisanya sedikit aja. Oke guys, kita istirahat dulu ini karena lama pini tak apa tirong silaka. Iya. Mereduku. Tanar ke lampat toh? Oh iya. Najis itu. Masa najis? Najis karena jorok. Kan dicuci bisa. Oke guys.